Agus Bos Mudara Bayan Putri famili gaula pangapura Sejukan tretan Supardi sekanian pondelan mula madatangga putri famili son barok kedua tretan makruni Semonet dengan dokinan pas es soting Ramayana rak-rak mule Retan sengkol dengan juruk cangiran satejana pon pada sampai panika pon pada datang pon pada datang lemas dia mati ngecung lemak kini kate Madang icung mak kilir genteng wak bedah Haji Agus Harimurti keadukan maju barasa wanirawan nape boleh ke Rahmat Hari Prabu Wijaya Niko Suktirolis Pona pada bodokan Bos muda Ramayana Lek Mas Odi Rakin bila son dirolis Bos muda Ramayana Lek Mas Odi Rakin wak beda Supardi Senggon Irawan Retan Makori Prabu Jaya tekan di jalan Bada serapon Cuken dari Makuni Ruang pada Pak Haji Agus Harimurti Haji Indra Wahyudi Haji Emil Cuken Muhammad Fendi
ning gua kerapan sepele lapangan du bintang timur mun tak tepele corak masake ate yang ku ya mak sampai umur yang ku ya mak sampai umur pada kerap sampai duduk kakak lapangan naga bintang timur orang pelaknya tak nyake antara mayana jantina pak angker omor jantina pak angker omor Nek Mas Odia apanya bede kerap sampai Nek Mas Odia saya kerap tanto mak sampai lagi bule perak nek bule perak mak dalam hati berketika setong mak sedente mak sedente pamasok gini kah kalau Pak Bering antos jadi antos Mun banyak
pote andi niat terteka ajat Muhammad Effendi seekaniat sahwan irawan pada teka takanangka satuan putri famili sanajan akar jasahwan tak nangga daja keramayane aresa nonto eke jungena Rawak sahwan akar jakariso tak nangke putri famili anak dela Dumreng ngertin le Mas Odia Eresan untuk rapan sapele sahwan irawan makatu wana bila sahwan irawan sesabarate kulak badasal di rolis sports modara mayana nilamat kolile Prabu Wijaya wa swargi aradana putri palilita hiburan pas esoteng Ramayana Sambarong Dwana Yanto sepotretan Marunin pas edok le Partai Demokrat Muhammad Effendi Mbak Dapen Lema Tantara Tante Patelao satu jana Enyo ona dukungan nama dukungan panikah Muhammad Effendi urut nomor 5 sebekal deteng tantretan nyon dukungan ngabes jangan pon pada dua pada tratan kariso magrune sesepuh son barong salam kereng terima salam topong pong ngapolong maso dia ngejungi mata kecu Kirim salam dak tretan sameso arwah kebol tak akan arwah kariso
ganteng cek parjugana cek parjugana made jalan ma ona bayang dekok madamake sugambar sela ganteng banyak pesana lepalana ni kopon ngerang ocak nana norok bungana ocak nana bungana mas dia rati padenge jungkilir ganteng nampai ada setan arwah parati pada satuan raja singa Niko sawan apolong bana bulan anak dalang pas seneng sawan terkelaran kaula Hari Prabu Wijaya ora bila Supartini kok aradana sampai boleh kok berat kali sokna Suparti aradana raja singa persatuan sanonto pon padanya gerok datang gerok marga amin muda bontan apolong napai atas gampang biar saat dingin ding batur seperti ganteng sudironis bos modern mayana sangat dirawan saya sabar kesu gambar agoyang 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 dung agoyang kesu gambar kajelan ma ona ona rasa abid samsul ta'along polong rasa
sekedap amona dalam mata tak nemu busan le along bolong pada sampurna di Surahui laskar kaca jaya di kok menetretan kariso andi canceng asap jone lekan tari kopol gutaku sapu rak misnawi mereakar kesu gambar akas colong sepenale makulu mira sepenadu pada senang le selancang aman tertak asak pesa raja singa juga laskar kaca jaya selancang tertak satu sana malar mokat asak nasa abis nawit raja singa laskar kaca jaya bos moda ramayana sembirani swaksakuan rawan sesaper ate bintang timur le anika mbak pakun cek mas odia
Ada langkong, pas sabak ka diberek geleng. Sabak ka diberek geleng tak mamburu lagi. Tak langkong sampai si borek aja pada timur boleh tak langkong. Aneka ampon pokol 2. Malam mamburu. 3 lolos dekian boleh tak langkong. Seri waro, pakadi waro. Hanya ona pengertian epon tak langkong. Tak langkong banyorotan. Kerap sampai lapangan bintang timur sahwan irawan aneka makatuana seepil pate setong akhir umur malar moge udah serni serana bos moda Ramayana Mondaniko Mathori Prabu Wijaya Salanjenga mateje bedebusena dalam ate eka niat eka saja Raja Singa aneka persatuan adik janji doale eka polongan moga enga doale maka janjina Prabu Wijaya bila sawan tantona sesabar ate kare ajanji duti kaja perak kaca koko ongkuan ke jangan diate Surat wile Laskar Kaca Jaya siapa boleh kan Wak karisu Undu alek Raja Singa Boncet sot pilih Pakistona seje aobe Boncet sangkup Du alek eka polongan Hidup misterinya tantona lapindo along bolong misteri banasuh dirolis kare ajanji kakak bula jok jogo jok siang malam kan
son dua le son barok monyena le dua le sekaknya mata along polong pikir ratu le banyino rapurumu aku semagit mongan Arwah barong aduh kakak dungan sona Mon monyina arwah meceknya mana Bula kerong katika terolong polongan Ajak Cina dubula mana Wa Effendi Dungale calon DPR Depan Demokrat Duma dapil 5 Adik janji